ndabasuhuje cyane mwese aho muri, ndizera yuko muguwe neza kandi mumeze neza. Uyu munsi turi muri weekend, tugenda tubatera yambu, ubwo ndavuga mwe muri mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, mu majyepfo yarwo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse ni iburengerazuba. Mwese rero tuba tugenda tubatera yambu, ari nako kandi tubashimira urukundo muba mugenda mutugaragariza, mugenda mukora like kuri channel yacu Ibendera TV, mugenda mukora subscriber, ubundi imibare ikazamuka. Ubwo kandi ni nako mugenda mutugaragariza urukundo, mugenda musangiza izi nkuru tubagezaho, mukazisangiza inshuti n'abavandimwe banyu, ubundi ibintu bigakomeza kugenda bimera neza cyane. Nitwa na Kreti rero, aha ni ku Ibendera TV, ni televiziyo igenda ibazanira amakuru atandukanye, tuyavana hirya no hino aho hose abacaracara, ubundi tukaza tukayakubita hano ku meza tukayabagezaho ameze neza cyane. Rero uyu munsi nabwo tumanuke muri ubwo buryo, tugenda tubigenza gutya, tumanuka n'iyi nkuru ivuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babajwe n'inkunga EU iteganya guha ingabo z'u Rwanda RDF. Ni nako kandi tunagaruka kuri iyi nkuru ivuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubuyobozi bw'ingabo bw'iki gihugu bwamaze guhamagaza bamwe mu bajenerali yabangiye ingata bagahunga igihe umujyi wa Rwindi wafatwaga n'ingabo za M23. Tudatinze kandi twihuta, nta kubatindira, amakuru yo abahari ashyushye kandi ameze neza cyane. Niyo mpamvu rero natwe tuba twicaye hano ku meza y'ubusesenguzi muri studio za Ibendera TV kugira ngo yose tuyabamanukurire. Tudatinze rero, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaganye inkunga umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uteganya guha ingabo z'u Rwanda RDF mu rwego rwo kuzifasha mu bikorwa byo kugarura amahoro, zirimo mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. EU iteganya guha u Rwanda inkunga ya miliyoni 20 z'amadolari ya Amerika, yiyongera kuri miliyoni 20 z'amayero ya ruhaye mu mwaka w'ibihumbi 2022. Mbere yuko u Rwanda ruhabwa aya mafaranga, cyakora ibihugu 27 bigize uyu muryango bigomba kubanza kubiganiraho ndetse bikabyemeza. Byitezwe ko rero ibiganiro bizaba mu byumweru bike biri imbere. Kuva muri Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2021, u Rwanda rwohereje ingabo mu ntara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru ya Mozambique mu rwego rwo kwirukanamo ibyihebe byari bimaze imyaka ibarirwa muri 4 byarahigaruriye. Hanyuma izi ngabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique ndetse n'iz'umuryango wa SADC zashoboye kwirukana ibi byihebe byo mu mutwe wa Ansari al-Sunna, ndetse zinafasha abaturage bari barahunze gusubira mu byabo. Mu gihe byitezwe ko u Rwanda rushobora guhabwa na EU iriya nkunga, Kinshasa yamaganye iby'iyi nkunga ivuga ko ihagarariye umurongo utukura. Umwe mu bakozi ba Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabwiye RFI ko kuba EU iteganya guha ubundi bufasha ingabo z'u Rwanda ari ugufasha igisirikare gishinjwa kugira uruhare mu makimbirane yo muri
Kivu y'Amajyaruguru, ibyo yahereyeho yemeza ko buriya bufasha bushya ari ikimenyetso cyerekana ko Buruseli yifatanyije na Kigali. Inkunga nshya umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iteganya guha u Rwanda mu gihe yaba itanzwe yakwiyongera ku masezerano y'ubufatanye impande zombi zasinyanye mu kwezi gushize mu byerekeye amabuye y'agaciro. Ni amasezerano nayo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarakariye cyane, ivuga ko agamije gutuma u Rwanda rukomeza gusahura amabuye y'agaciro ya Kongo. Kuri ubu amakuru avuga ko ibihugu by'Ubufaransa na Portugal bishyigikiye ko u Rwanda ruhabwa iriya nkunga mu gihe Ububiligi na Espagne bishyigikiye. Iyi inkunga ikaba rero nayo yazamuye undi mwuka wo kuvugwaho cyane yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda yikoma u Rwanda, ivuga yuko rushobora kuba rutera inkunga inyeshyamba za M23 zikomeje nazo kwigarurira bimwe mu bice bigize iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka kubera iyi nkuru kandi nanone duhite tunyaruka twihuse, duhite tugera kuri iyi nkuru ivuga ko abajenerali bakomeye barimo Chitambwe bahamagajwe na leta kugira ngo bisobanure ku kuba barayabangiye ingata bakiruka bagata urugamba, bityo Rwindi igahita ifatwa n'ingabo za M23. Umugaba mukuru w'ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, General Christian Chiwewe Songesa, abinyujije mu butumwa bwa Telegram yahamagaje abayobozi bakuru b'ingabo za FARDC 9 i Kinshasa kugira ngo batange ibisobanuro ku kuntu basiga urugamba ruhinanye bakakuramo akabo karenge bakiruka, maze bigatuma bimwe mu bice bifatwa ni ingabo za M23. Aba bayobozi bakuru b'ingabo za Kongo FARDC barimo na General Major Chitambwe, umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya inyeshyamba za M23 ziri mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse na Brigadier General Nsamu Asa, umuyobozi wa brigade ya 32. Aba bakaba barahamagawe ku munsi wa tariki ya 20 Werurwe muri uyu mwaka w'2024 mu murwa mukuru wa Kongo i Kinshasa kugira ngo bahatwe ibibazo nyuma y'ifatwa rya Rwindi n'inyeshyamba za M23 mu rugamba rwabahuje n'izi nyeshyamba za M23 kuwa 8 Werurwe muri uyu mwaka w'2024. Abandi bayobozi bakuru b'ingabo bategereje guhamagarwa ariko bakitaba umwe barimo Koloneli Bakuru Zungu John, Koloneli Aroni Nyamushebwa, Lieutenant Koloneli Karenga Makonga Bestoni, Lieutenant Koloneli Karau Mukazi Ale, Lieutenant Koloneli Vumba Akarenga Abdoni, Sipifi Kigamba Kalondanga John na Siperi Sira Bokomba aja kugira ngo nabo bakorweho iperereza ndetse bahatwe ibibazo birebana n'ifatwa y'uyu mujyi wa Rwindi. Twabibutsa ko umujyi wa Rwindi uherereye rwagati muri parike ya Virunga muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mujyi ukaba waratereranywe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mpamvu z'agasigane mu kurinda no gucunga neza ibikoresho biremereye by'ingabo za Kongo. Imirwano yahuje FARDC n'inyeshyamba za M23 yabaye tariki 8 Werurwe muri uyu mwaka, yasize ikibuga cy'indege
cy'indege cya Rwindi cyari ingenzi cyane mu rwego rwa gisirikare bitewe n'uko FARDC yakifashishaga mu kwihutisha ibikorwa bya gisirikare kigaruriwe n'izi nyeshyamba za M23 ndetse banahafatira ibikoresho birimo imbunda, amasasu ndetse na drone zifata amafoto zigatanga amakuru yaturutse kuri iki kibuga. Ifatwa ry'iki kibuga rikaba ryarabaye intsinzwi ikomeye kuri FARDC kuko byaciye ihuzanzira ku basirikare ba FARDC bari mu bice bya Lubero, Walikale, Beni, Ituri na Goma. Aha rero bikaba byarongeye gushyira igitutu ku baturage bari Butembo na Kisangani kuko amayira menshi ajyayo ari amashyamba kandi izi nyeshyamba zikaba ziri kuyacengera. Aba bajenerali bahamagajwe i Kinshasa mu gihe gito. Minisitiri w'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Peter Kazadi anenze byimazeyo ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu cyabo, akavuga ko badashoboye intambara kandi barahawe ibikoresho byose bikenewe ngo barimbure umutwe w'inyeshyamba za M23. Aho kurwanisha no gukoresha ibi bikoresho bakaba bari guhitamo kuyabangira ingata abakiruka. Ni ibintu bikomeje kugenda byibazwaho n'abantu benshi binavugwaho n'abandi. Abajenerali rero bakaba bategereje kujya kwisobanura imbere y'ubuyobozi bukuru bw'ingabo zabo ngo basobanure impamvu bahitamo kuyabangira ingata bakiruka kandi bafite ibikoresho bikomeye byakabaye bibatera imbaraga zo kurwana aho kugira ngo biruke. Ni ibintu tugomba gutegereza kugira ngo turebe ikizava muri iri ibazwa ryabo. Reka rero tube dusubikiye ahangaha iby'inkuru tubategurira tukanazibagezaho. Ubwo nizere ko mukomeze kugenda mubana natwe, abatarama abashuti bacu bari hirya no hino mugenda mutwereka ko mudukurikiye, natwe turabatera yambu tubabwira ko tubazirikana. Nizere ko muguwe neza hirya no hino aho muri. Reka mbashimire cyane ari nako mbasezeraho rero. Nitwa na Kreti Ntirushwa. Nizere ko ubwo inkuru n'ibiganiro ku Ibendera TV nakagaruka. Mwirirweho mugira amahoro.